Louis Haït Menguelet a emporté ces montagnes comme toile de fond. Montagnes qu'il ne se résout pas à abandonner malgré ses démêlés avec le pouvoir et la montée de l'intégrisme. Seule concession du chanteur vedette d'Algérie, un aller-retour en France, le temps de 3 concerts. Louis Haït Menguelet ne s'est pas produit dans son propre pays depuis 2 ans. Il faut dire que d'abord le cœur n'y est pas. Les gens ne sont pas à la fête. Et qui dit gala dit fête. Vous êtes amené à rencontrer beaucoup d'intellectuels, d'Algériens qui ont fui. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là quand vous les rencontrez? Je sais précisément la situation que vivent les intellectuels aujourd'hui chez nous. Et donc je comprends leur décision. Mais je ne peux pas m'empêcher de leur poser la question, est-ce que c'est là la solution? S'il doit quitter ces montagnes-là, c'est que l'Algérie est foutue. Donc je pense qu'il a dit ça au niveau d'une métaphore. Je serai le dernier à quitter, c'est-à-dire que ça n'atteindra jamais. À ceux qui étaient venus l'écouter, Louis Haït Menguelet a quoi qu'il en soit fait oublier un instant l'exil et la réalité. Le spectacle, ces spectacles du mois de mai, sont heureux de vous accueillir et vous souhaitent une agréable après-midi. C'est toujours un immense plaisir effectivement de se retrouver à l'Olympia, surtout quand en plus la vedette s'appelle Louis Haït Menguelet. Alors Mouloud, on va peut-être adresser quand même des remerciements. Remerciements d'abord, j'oublie tout, à vous, chers spectateurs, pour le guichet fermé, car je vous rappelle qu'aujourd'hui, une nouvelle fois, comme le 1er mai, nous jouons, entre guillemets, à guichet fermé. Merci à vous. Excuse-moi, Mouloud, est-ce que tu connais في مهروين أكوينس كبيب ذان دورتاقيا ذان ألما ذا سمعت فرد مهروين أكيا ونكل ثمارة إغاية سيون وقرون جرواجر خدمنا إذا لساقنا هذا ذا نتاش تنتخذيليت أم زوارون كمال حمادية. Alors effectivement, comme vous le précisez Mouloud, Louis Haït Menguelet a souhaité justement que ces galas soient parrainés par des grands de la culture berbère, ceux qui ont apporté tout leur cœur justement pour défendre cette culture berbère. Et le 1er mai, le gala a été parrainé par notre ami Kamel Hamadi, et aujourd'hui il est parrainé par Taleb Rabah. Et je vous propose donc d'écouter, dans le silence, le message que nous a adressé spécialement aujourd'hui Taleb Rabah. الساكنين يوم الفرح مع القرآن يصير قرر صوتي وغور والبشرة تسجن على كل حال غوري الخبار ويقول يسني ويسينا لا ويسلي يسي ويتولنا هاتوني سلالا من طعم خطر بنادم يساعد الوقت سلالي كلام ولكن الحمد لله أما كنسي الشيخ محمد العوسي ولساني رجال يا ولد ومن سارة يقال النقال يقول إن شاء الله من الجيران معروضة رجال ولكن مربى خلاف الحمد لله أقرأ يعني يوم الفقر الصراحة سفر زي من عشان الصوت في الفنان الصوت وين يكتب الصوت وين يخدم الجورنال إلا تشوف الدنيا مساعدة كان الوقت يستمع كان يعمل العقل بس الحمد لله على صوتك أخنا اللي رضينا قلنا ابن ربك كان ساعات يديك وجاب الحمد لله عمرو كان غفان الماء وقنا يعني
الساكنين دلولو يعطون مثال المسؤولين ربا الدريا الحمد لله يدفعون يركزن يا ما من كاميرا راسلسن ومن كاميرا يجبنسن ومن كاميرا غنمشي بعدال إيه نتمنى إن شاء الله غنقربوا نزال ماشي دا أخرى راه وقرنا كثير ويا ما وتوخير راه على خاطر غاسي تيلي الغفلان تفون دايما تمخلفن ولكن أول فاكن يسكران مزيقنا ولكن أول فاكن يحشيشي مزيقنا ولكن أول فاكن المؤمنين مزيقنا أول فاكن يعبد مزيقنا شوفها على خاطر كل يسعى من ضيقيس على خاطر أسمرة تحضرته ليسو الصح أما كنيس ما تنعلوني سنيت من قلت لسا فشتي غدا إن خدمت 10 عمري تيوني هذه مرة وضع سكران وضع حشيشي ولا كذا هاتمي دي صفاق يون اللي تعمر لكن أتصغر تعمر الميسا إن شاء الله ونقول إن شاء الله العمارة غير يقولون ماشي يخلوا ونتمنى وندور إن شاء الله الحفلة والسيد نتمنى ما تيجي نفرح مع الرئيس ونتمنى هذا صوصفار بالعمر يفنن يدي تقديم يدي تفكيرا والكاميرا انسداد والكاميرا كذلك عين خدمة إمجونات وكذلك يمجونات لأن إن شاء الله ندير والله نفكرنا أكثر وكاو فكرنا كل يوم ولا قالوا ندير نتمنى غاول الوقت العالي
Je vais vraiment vous demander de bien vous concentrer. Vous avez dit notre invité, qui se trouve derrière la porte, dans le soir du 27 avril 92. Pour ce qui est de l'histoire de la guitare, il a été le véritable précurseur qui a frappé les imaginations, entre autres la vôtre. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit? C'est pas le... C'est la première guitare qui a frappé mon imagination. Alors si c'est bien Taleb Rabah, on lui demande de nous rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, Taleb Rabah.
dois dire qu'on ne pouvait pas rêver meilleur plateau hein, pour aujourd'hui.